John the District Council. Kung mangilekran lumene bagani kadi kayo tentang kapriang ja baladan patren ya kalian aikam aijam. Ire iya kini kisi ya kejingkut jong kisamla kijungi ibam yo kam yo jam nasno ba kani kayo do kung mangilekran kadi kalat bro pan aikam aijam kisamla kijungi Kibalanang kibalasta, bakin seng kikam lajong. Kung mangitip, hada ni kayo ngidon kung kapalaksan haja tuli kibasa. Oy nga kamilo singkain, kano tali na gini kibasa, balasyong nagiway pat kijay penril. Naso pagkaladay kapur, bagi try dugan, kibalong kitry mulok, kitry jaga. Kidai ban simti no hi halade. Yakini hidupan bagi bedai ban penian. Balada kimla ban penian. Kidai ban IT no sakehima. Kenang pakan yo pakai hima. Kan ailat no ikikun samla kijuni. Kibom dan kam dan jam. Bakin yo ban sengkam sanjam. Nang bakinumlong kita kisama kibalai lan lani kibamdan kamdan jam. Masuk ini kadi kepala kamle kamdan singe bila pansnai kidul ki ain kejumpi akahima kejumpi nama kejik dulu kejungi habang ipan wah ya kadi kayo ipelut dan kiklur nakaliang ke council bani Arab ipi kayo do yapi ko opes 5 million hamtam kasing alat kejungiru pansnai kadi kayo dilang Pat kumlo pinabu ika memorandum. Bana kalian ke council. Kumlo ngijudan barobar hasenda atam ki. Pan ay ke singaram. Pan sna yaki yo lani bat penhe kani kayo. Nasdo bakadai bat penting kenaro. Bagi try belum ki try saka. Kidai bani olan ban syong hapok kani kayo. Nalai iya ke jing korbet. Nalai iya ke jingwot. Kasing nam, jo ginong siyong yo, agapur, bawan, katslam. Malay kagilahat patay kubur. Bagi beriyo, ginong siyong yo hami. Kiba pansan paramba ikikun gipti kijoki. Kiba panang basta ikun gipti kijoki. Tang lembang kani kayo. Nasoba kani kayo. Kadai banang kiyo siya prang. Kamdem day bandai kajing tim na kajay panrir. Anay kadai bandai kajing kerhu na kabanta kajay panrir. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.